Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Katanat PHE ubah reniton linggo tongkar uliathu. Baka sarkar pedeng kaladep lot ban mang pisa nagabenta ka skim Jal Jeevan Mission ha Meghalaya. Mat kajing mang pisa ka bakhat doe kadai nagabenta ki Shnong kapsor ya ki balatip kum ki census town ka balakot sa kasan spa klor tingka. Ubah reniton uliathu yakani habakli syapang kajing pentrai kam ni ka skim Jal Jeevan Mission ha Meghalaya haswa baka jilla kan late sika election how news nem arhajar arpulai. Uniu Menteri Katanat PHE uliathu baka sarkar jilla kalaya khunting ban penkok ngu ya ka sarkar pedeng ban kinthop lang hapo ka JJM ya ki Shnong ki baha khapsor khamtam ki baha ha ka census town ha ka bana kalyang jong u kumu Menteri Katanat PHE daladi ula tho shithi sha Menteri ka sarkar pedeng ubakhmi ya Katanat Jal Shakti ban punrong lang nya ki census town namar ki marjing ban yo ya ka umbam umdi. Pak Yusuf Ben menitu EP bangila yo biang ka sanction na ka sarkar India khamtam ha ka baidi bat kini ki khapsor dan ki census town dan ki census village kan piong ha ka mensua ki don kicing yakan ba sarkar India kam menjur ban ai ya kini ki Shnong namar ka skim JJM purely nam ta ki rural people kendre ngila ya tho negeri jongang ala khun ni kene shisha ha ka ba arsin ngala tho ka di olata ya Syau Jal Shakti minister ban kerpat yu ba un consider ban sya lem ru yaki breu ke basong kapsor ba kinyo ba ka JJM ngalawan ni kendu ru ada lagi don kesin ke bangalai lang ru chief minister ba pon ya kendu yu ngala raise kini issue ban ong ba kan kam hadu ka ba ai lem ni kendu ba sa kapsor ru but haki review meeting ru arsin ke bangalai yo review meeting hakaji ya don lang ba Jal Shakti minister kalau yo lapan ya kira ni kaju si kaju ngalakran bun sen ni kene pada sok mana duk rata ban i bakasai sok hak bangila yo skim bat kalong gaji mentoy dei tang yangi ndai kari India beroi ba kira yo kumayo mangi ti sok mana duk rata suka itu ip ba along baron bok ba haki ni kiribu meeting don bare si kene isu ndai kari manga upala jukran berapa haki kiribu meeting kebayaran hak ba meeting kebayaran lang para minister kam not is baru minister nak kui ki state ki dan lang tendre ngalay olap ban gai kren antakane ba sok man hadu ta ba i ba kalongkam hakaba mangi kubasan spa krur tamai ai ngila yo sanction ban yo on pentrai ki khandai teli ki project hakane ka state nekriya jungi baru koi khamtam hangne hari khasi janti jongi kene ka last ka bangi yo ta sanction nei ta hangne hari khasi janti jongi ya ke bangila yo kum kamai rang ka nongpo ka lakor ila yo kasora kamaulai ila yo kamaupat bat umleka ila yo kini sisni yo berkat besok mendu ta bani iba haka bakut jong katem giyo yo sanction bat kumalong mata ngam baklat ban ong ba 100% ila yo sanction bat bani JJM ka thong jongi kam simla nai ngila thong ban pendep ya kene ka skim hapo jong bunai Desember arah cara puar wat langip simlala pendep lut kumbang long mata ngila jan poi 50% te hendai ka sutra ko bai dei ber kejing sanction ni skim pede ngilala ban poi thong ni sekmen hadu ta ba bai dei ber sanction ni skim ngilala poi thong ni fil ti ba hapo juga por ka balabut sekal dia arah cara pusau in pendep ya baru skim